Veliki pozdrav svima i dobrodošli na još jednu emisiju u okviru serijala Mr. Supplement na mom YouTube kanalu. Danas smo već stigli u ovu edukaciju u ovom serijalu i do grupa i podela o whey proteinima. Svi koji niste gledali moje prethodne emisije iz serijala Mr. Supplement možete pogledati unazad, a i da se pretplatite, odnosno zapratite me na YouTube kanalu da biste dobijali sveže objave, jer svake nedelje od 18 časova nalazite se na ovom mestu i možete slušati besplatnu edukaciju o svim suplementima koje se koriste u sportu, a posebno bodybuildingu i fitnessu. Kada sam govorio o proteinima, naglasio sam na jedan poseban vrstu proteina i najzastupljeniju i najkorišćeniju od strane sportista, odnosno bodybuildera i fitnessica, a to je whey protein. Whey protein sam podelio u nekoliko grupa, odnosno izvora. Danas ću govoriti o whey koncentratu ili ti protein koncentratu iz surutke. Protein koncentrat iz surutke je prvi izvor i najosnovniji, ali zato i najslabiji i najčešće prodavaniji izvor proteina koji sadrži otprilike oko 70% hranljivog proteina, odnosno belančevine u prahu. Protein se dobija, koncentrat whey proteina se dobija mikrofiltracijama iz surutke, odnosno nusprodukta mleka. To sam već objasnio, međutim, po čemu je različit ovaj protein, izvor proteina whey od koncentrata ili iz koncentrata? Imamo koncentrat, izolat i hidrolizat. Po tome što je on u procesu nastanka whey proteina i proizvodnje prvi, da kažemo, izmišljen ili stvoren. Kada je krenula suplement industrija da raste i da se razvija, nismo imali toliko savršene procese proizvodnje i nismo imali na tržištu hidropeptide, hidrolizate, izolate, 100% whey proteine i tako dalje, koji su najsavršeniji oblik, već prvi i osnovni izvor od koga je napravljen protein u prašku iz surutke bio je koncentrat. Koncentrat sam po sebi sadrži sve što i ostali proteini, ali sadrži neke stvari koje kasnije su smetale sportistima prilikom konzumacije, kao što je laktoza, malo veći odnos ugljenog hidrata ili šećera i malo više masti. A to malo više, to je 1 do 2-3 grama. Samim tim nije nešto zanemarljivo. Hoću da kažem da ovaj izvor koncentrata iz whey proteina jeste osnovni i kao takav je dobar za sve vas početnike, jer sadrži ceo aminokiselinski spektar, pored esencijalnih aminokiselina, to su i BCA aminokiseline u sebi, i jednostavno lak je za proizvodnju, svima je veoma pristupačan i dostupan, mala mu je cena, ali eto, na uštrb toga možemo se zadovoljiti sa maksimalno 70% proteina. Whey protein koncentrat koriste, kao što sam rekao, i namenjen je za početnike, namenjen je za ljude koji žele da poboljšaju i pojačaju ukuse određenim mlečnim proizvodima, namenjen je za dobijanje mišićne mase, za dobijanje snage, za poboljšanje imuniteta, za ubrzavanje metabolizma, gubljenje masnih naslaga, ali kao što ih rekoh, nije jedan od najboljih izvora proteina, pa neki profesionalni sportisti, odnosno većina profesionalnih sportista, nikada ne bira ovaj izvor. Na tržištu se mogu naći najčešće kombinacija dva izvora, a to su koncentrat i izolat. U nekim narednim emisijama govorit ću o tome kada ću imati kod sebe kantu proteina, pa ću vam objasniti kako da znate šta je dobar protein i šta treba da sadrži i kako da znate na koji način
šta plaćate i šta kupujete. Obično danas 100% whey proteinima nigde ne piše koncentrat, mix, matrix, izolat, hidrolizat, hidropeptid, već samo piše 100% whey. Oni koji su iz čistog izolata, oni to naglašavaju, isolated. Međutim, koncentrat pretežno na tržištu dolazi kao kombinacija koncentrata i malo izolata. A kada birate protein, pogledate na ingredients i vidite šta prvo piše. Uvek piše više onoga izvora, uvek piše prvo više od onog izvora koji je stavljen. Ako piše ingredients pa i piše whey koncentrat, znači da je u većini koncentrat i da malo ima izolata. Ako piše izolat, nigde ne piše koliko je posto, zamislite, nego piše samo po redosledu možete da znate šta ulazi u protein. Ono koje su mane koncentrata, kao što sam rekao, duža rastvorljivost, odnosno apsorpcija, produženo vreme apsorpcije, otprilike oko 4 sata, do 4 sata. Zatim, tekstura proteina je malo kao brašno. Nekima smetaju ukusi, nisu dobri, neke nadima i stvara gasove, odnosno probleme sa varenjem. Govorim kod nekih korisnika. Međutim, kod većine korisnika takvih problema nemamo. Takođe, problem je još i sadržetak većeg postotka masnoće i šećera, ali to je neznatno, kao što sam rekao. I još jedna stavka, koncentrati svi sadrže laktozu. Dragi moji gledaoci i svi koji me pratite, ja vam se zahvaljujem što učestvujete u besplatnoj edukaciji na kanalu Lepomir Bakić i u serijalu Mr. Supplement. Nadajte se i verujte da ćete na ovom kanalu pronaći prave i tačne informacije. Ovaj kanal, kao i ove emisije, su namenjene svima vama koji želite da poradite na vašem izgledu i telu, pre svega, a služi čisto u informativne i svrhe i nije namenjen za promociju ničega, niti je namenjen za savjetovanje bilo koga, osim za čisto edukativne emisije, davanje vama na znanje svega onoga što sam kroz višegodišnje, otprilike 2 decenije iskustvo, stekao kroz svoju ličnu karijeru kao sportista, šampion, trener, predsednik kluba, sudija, danas i pisac knjiga, a kroz sve to sam išao tako što sam se edukovao čitajući razne literature, ali nije to dovoljno samo čitajući razne literature i biti edukovan i načitan da nešto možete da kažete na neku temu, već je neophodno da sva vaša znanja i primenite u praksi, u radu na svom telu, na sebi i da kroz taj rad pokažete u radu sa drugima. Zato ostanite na mom kanalu, hvala na pažnji, još jednom prijatno veče i vidimo se sledeće nedelje u 18 časova kada ću govoriti o drugom izvoru proteina, a to je protein izolat. Doviđenja.